da bi to prvenstvo bilo prenošeno na način na koji je bilo, da su to bile emisije prije utakmice po sat i pol, da je to bilo praćenje igrača, da je to bilo praćenje smještaja, praćenje ljudi koji su uz sam prijenos utakmice, nakon toga opet informacije direktno s terena. Znači, to je bila jedna cijela mašinerija, jedan cijeli projekt. Ja moram reći da je ženska reprezentacija otišla na Europsko prvenstvo, da je jedna jedina kamera nije ispratila na odlasku. Ne mogu biti toliko grubo pa reći da je niko iz Saveza nije ispratio, ili bi tu možda krivo rekla, ne znam točno. Iz mog kluba je tamo 6 reprezentativki selektor, to je izbornik. Jednostavno nije isti pristup. I pročitam onda u vašoj knjižici, preporuci, izjavu iz HRS-a da oni nisu zadovoljni. Ja mislim da trud nije jednak, niti angažman nije jednak, da bi se barem na prilično podjednak način pratilo jedno i drugo, ono što ste vi u preporukama i u stvari i preporučili i iskazali. Tako da mislim da moramo krenuti prije svega od svakog saveza ponaosob. Isto tako mogu reći da se muška liga prati skoro svaki vikend u manje televizijske kuće, da jedan prijenos, znači mi prenosimo direktno finale Hrvatskog kupa, što mislim da je apsolutno novo te zadnjih par godina, ali mi kao prvenstvo nemamo play-off ili tako nekako takmičenje, nego unutar prvenstva imamo dva kluba koje se godinama bore za titulu prvaka, znači niko nije iskazao interes iz Saveza da pripomognu klubovima da ta utakmica bude na televiziji, jer se s njom direktno odlučuje na neki način o prvaku Hrvatske. Tako da, mislim, ako ne krenemo od tog dijela, savezi žive od klubova, to jest naša kompletno hrvatski sport, da li muški, da li ženski, živi od klubova. Nestankom klubova nema niti sporta. Mi se u ženskim kolektivnim sportovima jako teško u zadnje vrijeme plasiramo na Europska svjetska prvenstva od najmlađih kategorija. Znači, to je nešto od kud u stvari trebamo započeti da bi spasili općenito hrvatski sport, jer svake godine se ugasi 1, 2, 3 kluba na onim nižim razinama, pa onda se ide na više razine. Evo, prije neki dan jedan ženski rukometni klub istupio iz natjecanja iz prve lige, to je već drugi tokom ove sezone. Znači, to je najviši stupanj takmičenja. Nikad manje klubova nije bilo. Najzadnje takmičenje koje postoji u ovom momentu je 3. liga. Znači, nema više onih županijskih, međužupanijskih. Znači, jednostavno u svim segmentima nam se ženski sport gasi. Ja bojim se da nekakvom tendencijom kako ide, čak ni taj muški nije u nekakvoj, je u ovom momentu na malo boljoj situaciji, možda baš iz ovog dijela praćenja, pa je sam interes dječaka da se uopće uključi u sport puno veći nego što je djevojčica. Tako da ja, koja jesam u klubu, nisam u savezu, ne mogu se složiti sa izjavom da je isti status, isti pristup, čak ni iz onog doba kad sam ja bila reprezentativna.